يعاملني بطيبة وإحساس، يدلعني قدام الناس، بيعرف إني رومانسية، بيلعب على الوتر الحساس، يدوب روحي يدوبني، في كل زيارة بيعجبني، ونظرة عينه خلتني أضرب خماسي في أسداس. يعاملني بطيبة وإحساس، يدلعني قدام الناس، ده بيعرف إني رومانسية، بيلعب على وتر الحساس، يدوب روحي يدوبني، في كل زيارة بيعجبني، ونظرة عينه خلتني أضرب خماسي في أسداس. لا يتكلم يجن جنون وش هي صار الغيدم بليا، وش هي صار الغيدم بليا، قلبي زنبور صوش آخر الغيدم بليا، قلبي زنبور صوش آخر الغيدم بليا. Uladana kardeşim, benim dibime karşı. Uladana kardeşim, benim dibime karşı. Büyük çığırlar bir. Evet, klasik yine bir akşam. Annem yine koltukta, bak en azından Pakize iyi kötü beni karşılıyor. Pek yüzü gülmese de. Kız. Bak gene beni Pakize karşılıyor kapıda. Özledin mi beni? Hiç çıtı çıkmıyor. Anne o koltukta çürüyeceksin, arada yer değiştir bari. Sen anında oturuyor aynı yerde. Ne olacak sizin bu akşam geldiğimde oturmalarınız? Bu arada arkadaşlar sabahtan beri AVM geziyorlar. Daha yeni eve girdiler. Üstlerinden de belli. Yoksa evde böyle grand tuvalet değiller. Kız o koltukları daha yeni aldım. Bak seni gebertirim. Yine bir gül nihal aldı bu gönlümü. Yine bir gül nihal aldı bu gönlümü. Simten gonca fen bir bedel ol güzel, simten